Sisuka emzimkhulu wezokurhatsha e-Auckland Park kulapho abadidiyeli bahlanganisela khona inhloko baphume nazo satshisa nanzi ezijujileko. As the testimony unfolded, I think it became clear that this was just not going to work practically. Ikomishini kaMadlanga ibhalelwe ukuhlala namhlanje ngoba ufakazi G ubengakhona ukuthindana ngomtato kuhle nekomishini. Ufakazi G wethula ufakazi bakhe ngentumbeni. I just appeal to South Africans, to our other African brothers and sisters, let's be tolerant of one another. The African continent has joined us here in Durban for the past 30 years. Ungqongqotjhe wezevakatjhobukelo uPatricia de Lille uthi ama-Afrika anganinani ngombana kulungiselelwa umnyanya omkhulu we-Afrika indaba lapha ama-Afrika wonke azabe yakhangiswa ngamazwe wabo khona. Indaba yokuthi ngiba ungiphelele ngapha seyizokuphela ngoba ipetrol iyadura nje. Akugcina ke kwanje ingikhwama njengoba ikhuphuka kodwa intengo yembaseli kusasa phakathi kobusuku. Kwaba kuhle ukuhlanganiswa zindaba kodwa ku-SABC1 ngesindebele lotshani. Ikomishini kaMadlanga ibhalelwe ukurakela phambili namhlanje konobangela umraro wezesithekniki owenze ukuthi kugcine kujanyisiwe ukulalela kobufakazi bukafakazi G obekalindeleke ukwethula ufakazi bakhe ngekhemere. Kukholakala bona ufakazi G lipholisa lezobuhloli elitsheja abantu abaletha imininingwana ngaphakathi. Ufakazi G wavela phambi kwekomishini le ngovela abahlinze womnyaka opheleleko kanti njenganje ubuya kwehlandla lesibili begodu bekulindeleke ukuthi arage nobufakazi bakhe ngekhemera namhlanje nakuza kuliya umraro wezesithekniki. uJeremy Michaels okhulumela ekomishini le uthe nakakhuluma nembikindaba wathi batsho usihlalo wekomishini le ijaji Mbuyiseli Madlanga uzokumemezela ukuthi uwitness G uzokubuya nini godu azokwethula ubufakazi nokuthi kuzokusetshenziswa yipi indlela yokudlulisa umbiko. There was that practical consideration, and for that reason it was impractical for them to sit and have the hearing here in the auditorium. And then as the testimony unfolded, I think it became clear that this was just not going to work practically. Sekuzala ngokukhamba kwesikhathi bona kuze kusetshenziswa yipi indlela ezokuqinisekisa ukuthi ubufakazi bukafakazi G buyalalelwa ngaphandle kokuliwa imiraro yezesithekniki. Nginguphindile Msiza wendaba ze-SABC e-Auckland Park eJohannesburg. Ilindwe ngamehlobovu i-Africa Travel indaba ezokubanjelwa eDurban International Convention Centre ivekezako. Kanti ungqongqotjhe wezevakatjhobukelo uPatricia de Lille ubawa amaSewula Afrika ngokurhabako ukuthi amukele imvakatshi ezivela enarhakazini ye-Afrika ngezandla ezifuthumeleko. uDe Lille utsho lokhu nabekwethula i-Africa Travel indaba eDurban. Lokhu kuza ngemva kokubanjwa komtjhagalo imbalwa eliswana namaphandla kanamaphepha emadorobheni ahlukahlukeneko welizwe. I-Africa Travel indaba yanonyaka ezokuthoma ngomhla ka-11 kuMrhayili bekube ngomhla ka-14 yona inyanga le izokusimamisa umnotho welizweli ngendlela yerarako. Ungqongqotjhe wezevakatjhobukelo uPatricia de Lille ugandelela ukuthi i-Africa Travel indaba ayizako le ilithuba elikhulu lokufaka ingidigidi zamaranda emnothweni wemakhaya nokuvula amathuba omsebenzi la akhonjelwa amaSewula Afrika. Kanti njengoba na ubujamo obuqokeme kezomnotho ungqongqotjhe ukhombela amaSewula Afrika ukuthi angavumeli ubujamo ukuthi bone isithunzi seSewula Afrika ephasini lonke nebudlelwano bayo namanye amazwe. Uthi iqakathekile ukuthi iSewula Afrika ibonakale njengendawo ephephileko eyamukelanako begodu enebambiswano ukuqinisekisa ukuphumelela komnyanya lo nengomuso lomkhakha wezivakatjhobukelo.
I just appeal to South Africans, to our other African brothers and sisters, let's be tolerant of one another. We will still welcome our African brothers and sisters to the African Travel Indaba with open arms, like we've done for the past 30 years. Umnyanya lo uzokukhanjelwa abathengisi abangaphezulu kwe1,000 ekufaka hlangana abathengisi abangaphezulu kwama-20 abavela kwamanye amazwe enarhakazi ye-Afrika nabathengisi abangaphezulu kwama-900 abaqinisekisiweko abavela ephasini zombelele. The purpose of the Africa Travel Indaba is to put the continent on the world map. And try and get more tourists and travelers to come to the continent, and of course showcase what we've got to offer in the continent. Udilile uthi inarhakazi ye-Afrika akusiyindawo yendabuko yabantu kwaphela kodwana indawo lapha kudabuka khona amasiko ahlukahlukeneko lapha kurhwebelana khona amazwe wenarhakazi ye-Afrika ekabeni yokuthuthuka komnotho wenarhakazi ye-Afrika. Umnyanya lo uzokuraga amalanga amathathu ukusukela ngomhla ka-11 kuMrhayili kanti umengameli uCyril Ramaphosa ulindeleke ukuthi ethule inkulumo yelanga. Abacozululi bayelelisa ngokuthi ukhuphuka kwentengo yembaseli kuzokufaka abathengi ngaphasi kwegandelelo. Lokhu njengoba intengo yembaseli ikhuphuka kude ngelesithathu. Ngokuya ngomnyango wezenjiwa namandla, intengo yepetroli izokhuphuka nge-R3.27 ilitha, idizili yona ikhuphuka nge-R6.19 ilitha, uthi parafini ikhuphuka nge-R4.22 ilitha. Intengo yepetroli umhlobo we-93 ne-95 endaweni eziphakathi kwelizwe iyokubiza R26.52 ne-R26.63 ilitha inyanga le. Abasebenzisa idizili bazokujinga khudlwana ngesikhwanyeni. Ilitha yedizili iyokubiza phakathi kwe-R32.09 ilitha ne-R32.30 ilitha kuzokuya ngomhlobo umuntu awufunako. Abantu abadobha phasi nabo basemrarweni. Iparafini yokubiza R28.43 ilitha, igasi yona iyokubiza R41.12 ikilogramu. Umakwe Masilela wemakwe Farm Managers uthi urhulumende nanyana azamile ukusiza abathengi kodwa imakethi yaraga nokubogaboga. The government has tried to control whatever is within their powers. In this case, we are talking about the taxes when it comes to the general fuel, and hence we have seen them helping us by postponing the implementation thereof. Umbono wakho mbukeli ngokukhuphuka kwembaseli phakathi kobusuku kusasa nakumbono wakho yelandela. Lento yokukhuphuka kwapetrol nogesi isifakela ingcindezi kakhulukazi thina esingathatha entweni. Abaqeshi siyabacela nabo makabasinyusele imali sikwazi ukudilishana nale ngxaki. Indaba yokuthi ngiba ungiphekelele ngapha seyizophela. Ukuthi umuntu kwasathenga ibhayisikili nje abantwana ngeke basadla nje. Nemali yamateksi izokhuphuka vele awuzukusola umuntu. Mina ngithi uhulumende akehlisa umthelo wembaseli lokhulu khudlwana kunalokho awehlise ngakhona. Ngoba kumbi straight emkhathi angazi ukuthi ngithini. Nakho negezi nayo ke ebiza kangaka siyokuba yini? Uzusubhlungu ngoba imisebenzi ayikho abantu abaningi abasebenzi. Bengawisha ukuthi bangakhuphula kancane kulapha ama-350 lawa mkhathi. Yonke into nje iyakhuphuka, ayikho into engazikhuphuka makukhuphuka upetrol no diesel. Umbono ngeumbukeli SABC ayizokuthathwa umlando wokuziphendulela kumbono wombukeli. Izakhamuzi zeKatlehong zithi impilo yazo iphenduke ebuhlungu ngenxa yesuriji ehleleza endaweni le. Kuthiwa abantwana ababhalelwa nakuya esikolweni ngendlela kumbi ngakhona. Iphunga elingabekezelekiko lesuriji ehlelezako seyinto yangamalanga ebantwini balapha eKatlehong. Bathi akujayeleki ukuphila impilo efana nale. It's been more than a year sicomplaina kunabantu abadala isewage baphumela kuye endlini mawuphuma ubeka unyawo ngaphandle ubekela phezulu kwesewage. Umeyara wekuruleni uthi enye godi indaba mraro ukubona izakhamuzi zizakhela imakhiwo lapha ngakafanele khona ziphula umthetho wedrobheli.
People are also erecting their own houses into municipal servitude and all that. And it creates a bit of problems for us to, respond on time, when there's blockages. Usomkhandlu wezefundo eGauteng uLebogang Mayile uthi banamahlela afaneleko ukuqinisekisa ukuthi ukufunda nokufundisa akuphazamiseki. There's going to be a program that will be implemented by the Department of Education to ensure that they catch up, because there's been interruptions previously every time there's a sewer problem. Ngondaka nonyaka umeyara weDrobheli uhlome ngokusemthethweni ihlelo eliyokulungisa imthangalasisekelo nemiraro yeSurichi eKatlehong. Nasibuya entolo. Kuthi FIFA World Cup kuDisember edlule enyakeni lona. Isenzele ibhesa khedi. Siyazama ukuthi silale sidlile nabantwana bazokwazi ukuya esikolweni. Uphephetha ngamandla umoya wengoma endaweni zamaNdebele. Abatshuki bengikhumba nabangadako nababaza indonga babetha inala ngalesi sikhathi. Zisakhona indaba lapha Mbukeli kanina zikuphundileko uyazithola ku YouTube, SABC Plus, TikTok, X na ku Facebook. Namba sikhambe Mbukeli. Uthomile uzwakala ngamandla umoya wengoma endaweni eziningi ezinamaNdebele. Njengoba nange veke zako bakhamba nje abantwana, iningi labantu abatsha benza imisebenzi yezandla yesiNdebele ekubalwa kiyo ukuchuka inkhumba, ukuphothela, nalabo abathengisa inhlangu, indende, impodiyana, indonga, amaswazi, nemlikakobe ehlangana nokhunye endaweni zakwaNdebele eMpumalanga bathi babetha inala ngomana zonke lezi zinto zithengwa ngobuningi. Abo baba baphethe ngambili. Umbikindaba we-SABC uComfort Masombuka noSakhemeri uSicelo Hlanula bebavakatshele endaweni ezinamaNdebele ezifana nabo kwaMhlanga, eKwaGafontein, eMachilini neSiyabusa ukuyokuhlola bona ikhamba kanjani ibhizinisi. Abanenhliziyo ezibuthakathaka bangachita ngombana kunande kuthuthumba iswazi ngokwesiko lamaNdebele. Umoya ngoba uphephetha ngamandla. Amasoka nehla yenyuka ngemveni athola inswazi. Ngahlanye abosobesa nabonobesa basafunana nemfanelo zabantwana njengoba isikhathi sesingasekho nje. Abosomabhizinisi abasebatsha bathi imisebenzi yokwenza zonke into zesikhethu bayifunde kabadala. Bathi sizakhulu kulesi sikhathi esibudisi somnotho. Isiko lengoma liyinto ekule esitshabeni samaNdebele. Ngikho ke nje nenkundleni zokuthintana ukuphuma kwengoma kufaniswa nephaliswano lebhigiri yephasi. Laba abathengisa amagega nendlela eziphithizelako nabathengisela emakhaya sekubhadekelwa kibo kulabo abathenga imfanelo isikhathi sesikhambile. Babuka ke laba benza imisebenzi yokulungisa imfanelo zokukhamba kwengoma. Nokho ngapha ngikhaya pha awasilali ngakadliwa ngekunqa yengikhumba le. Nokho kuyaberegeka enezibalekile umnotho wona ziyawuletha ngikhaya pha nokho siyadla yidla. U-Abraham Sibanyoni wesiyabuso umuntu omutsha naye uthengisa okuningi okwenziwe ngengikhumba sekubalwa indende, impuriyana, imchocho, amabhruge esikhethu ekumsebenzi awufunda eqhegweni elimbelethako. Uthi bavele endaweni ngendawo abantu abafika lapha bazokufuna ivunulo abobaba neabasekwabo nendende nenswazi. Iphisa khedi into ezimkhulu kwamalanga la even though it's seasonal mara amalanga la abantu ziyafuneka, abantu beza ngobuningi babo basuka kude, basuka kubo Bhetali, basuka phebeza bazosifuna okungiyinto esifuna ke support njengoba imbereke ingekho eSouth Africa. Abanye bathengisa inswazi ezisetshenziselwa ukudlala umdlalo wesiNdebele wabaduna ngalesi sikhathi. Inswazi ezi azitholakali man. Azitholakala uma ngwenkidulo awunanswazi lapha. Manje no mina kunalapha engizifukele khona inswazi ezi. So manje ngabona ukuthi no angizithathe ngizilethe nganeno. Inkepho nayikhona silisi sesiyangena lapho kungeneka khona kubudisi phezulu. Yazi ukuthi iFIFA World Cup nguDisember edlule enyakeni lona. Njalo ngisho nje ngiyathokoza. Isenzele ibhesa khedi. Siyazama ukuthi silale sidlile. Siyatopa ke la icruise na drama amaNdebele kethu basupporta drama zakhona ukuthenga nepupu. Ngizela ngizokuthenga iswazi for umntwana kadadewethu. Uyakwena ngiyomjamela. Naboma nabo baphambana bodwa yafuneka ivunulo ephothelwe ngemncamo ekubalwa kiyimlingakobe nemkhala. Nayo sithole bona ithengwa kangako sekubalwa nenshingwana. Abo baba baphatha ngambili bathi sikweli
ngelaboyise emkhulu qhakatheke khulu esichabeni. Uqhakathekile bonyana umsegwabo mdela phethe isiko kusesesikhathi. Angazokulinda selaliqhekwe selaragwa bezimo. Uqhakatheke khulu ukwenza isiko lamaNdebele uliqede uvulela abantwana bakho bangabanjwa zinkinga. Ngoba uthola ukuthi unenkoloto eziningi. Bathi umntwana ubabagazake engenisa abobaba nawo kose ungenisa abobaba njani njani iyavaleka. Ndabeni ze-SABC ngingukhamfati Masombuka ngikubikela ngikwamhlanga eMpumalanga. Ngezemali iranda liyabogaboga nalinganiswa nezinye imali ezinkulu. Ukele ngevumo yakho ngethula ubusa emathebula nobujamo bezulu. Lotshani ngomvulo napho ubujamo bakho bezulu naka amathuba ngale ngeCape Town nge-80% ngegwini nawuthi uyangenelela nokho nesifunda atholakala lapha nge-60% nange-30% sithola lapha ke nge-60% amathuba wezulu kusuka lapha ke eNorth West uchinge lapha eFreystata uchinga ngale ke ngendaweni zangale ke nge-Eastern Cape kusasa amathuba ayanda hle pheze inaga yonke kusasa ilindelwe amathuba amahle wezulu khulukhulu ke endaweni ezimaphakathi kuthindeke lapha eNorth West Gauteng eMpumalanga ngale ngeKZN nangale godu ke ngePumalanga Kapa nge-80% sithole lapha nesilemukiso Tshejani kilezi ndawo lapho ubona khona umbala osarulana kuthi ukuthi imjijo iduma kumbi nakusasa ke kusasa kusesenjalo ke godu ngalenga kuboma ikenge ePitori imjijo iduma kumbi nangapha ke endaweni zange KZN kanti ke siyokucala ukuthi ngakhani ke kunjani nasicala lapha ke ubujamo bezulu sicale amazinga wokushisa sokuthoma ngesifundeni sangapha ngeGauteng sibonakala ke iGauteng imakhazana eJohannesburg nangale ke Carltonville Pitori neBroncosprade zona zibuya nganeno nge-21 ne-20 kuselimpopo ke lapha sibona kuyachisa ngale ngehlagwini yesifunde sakuthi nawehlako wehla nesifunda sitholakale lapha sifuthumele kusasa eMpumalanga le kubomalahleni sekhunda bomhlanga kanjalo njalo sibona lapha ke lipholile ngemva kwamadina kusesikukhuza lapho lichisa khona nge-35 siyokucala lapha ke iKZN ibonakala ke nayo ke imakhaza lapha eKokstad kuthi ke ezinye indawo kufuthumele ePietermaritzburg ipholile nangemva kwamadina nge-21 angithi lapha nge-21 Eastern Cape bonakala emakhaza indawo yonke yenbathen futhumele ngakilezo ndawo kumakhaza hle ngaleke ngeWestern Cape nakhona kumakhaza pheze indawo zonke yenbathen futhumele ngeCape Town amazinga phezulu afika lapha ku16 kwaphela eNorthern Cape le yake nayo imakhaza khulu lapha eSutherland sibona ke ngemva kwamadina yi9 degrees Celsius siya lapha esifundeni sangeFreystata naso ke sibonakala simakhaza kupholeke lapha kuboBothaville Welcome nangaleke ngeBloemfontein ezinye indawo mbathani kumakhaza eNorth West nakhona ke kupholile endaweni eziningi itawungiyona ke pheze imakhazana imini yonke asibonane godu ngesikhathi esilandelako dido. Sasa zikhona indaba zeSwati kaningi esimbi ekhomba kulandela zesizulu hlubula ubetshwe sokana yukhubongile.